Kubla ya pi baro. Kacing yang kena balang presbyterian like kor, kapedang semua bahaya pi baro. Kerpang ya pi ki hep ki barin, syakani ka program link baka Good News TV channel na ki pesara. Hakani ka por ngidan bapin isha pi ya ka ke program kata ka long wat bat batai. Kabala shania hapo kacing alam chung imis ya kermen haka suting. Hashwa bangnya poy syaka benta, dongnya syak skor shwa ya ka Bible recitation bat kacing duai na ki kena. Gospel Yones lenang palai dekat ke bakan riu naba ublai ula e kata-kata ya kepeltai kat ba ula aitina ya la ukum bala kamarwe ba uwe du ubang ayah onom tersu handai onya kajing em bobkot khot bokhat nhau na ba u blai shimla phai u khun ja ka pul thai ban pen rem ya ka pul thai hin rai ban pen em ya ka pul thai da u ning kong ya nes na ka ba sa du khat ka ba nhau ku ha ba e tu ngi ya e par lo khi na ba ka ching e ka long na u blai ti u we ba ro u ba e la kha ya u na u blai ba u I thu ya u blai Tongin doi kok pa jungi ubah menang long bokut ka tang jongmi wan khima jongmi long ka ma jongmi ha khando ubah menang bat ha kane ka por ngi wan ha khma jongmi kum ki khun bare jongmi ban chakriyami ya rab yingi kum ka jingi sen khna kan ni ngapan ha ka katang jong ujis kris amen Ngai kubla ye pi baro ki hap ki barit ha ka keteng batyang tam uji sukris. Mentar ka sengi kadan sakawe ka program kabal ai keteng wat bat batai. Ki rules ki long kumni. Kabading kong kindan ki kat ki barit bala tho asyapang ki ei ka ba pihap wat. Kabaar onda pilada ban wat pihap ban batai kendat syapang itai tiar. Kabalai kindan kumbasan group RR ngutchi group. Yin ai armenit ban wat bat armenit ban batai. Token yin sedang mandak kaino. Kami panggil apa ya kani ka kau, hapan lik wat, wah yaki treasure hapa Bible. Te kita jini ki chat sangi la tho, te pi hapan pulih dapat saperkat pat sangi wat itu.
Adan uwe ubriel, ubahepha, ubakten, gulian badan uwe ukna, bakten David ula tam sam teli ki mau na root wa, bat ula kawang tang uwe umau, bat gulian ula kelon kram, bat ula ya pila ban syam na Exodus lang kabakat sao, dukhat bakat sao. Nah, tang jomblay amen. Ujisu ula syayap halor uding pna nakabenta jongi halur kalbari nakabenta kipap jongi ujisu ulong ukuan ubamarway jong ublay uaiti yala kajing nakabenta jongi kini day sandali kisku ba asli kidok ha. Kane kalau ke kamba ke ba ujisu lale ha kapo ba udang dan ha kaperte. Ulayan labat ula ok. Hado san hajangot kirang ba kibawan man singap ya u. Onda lajan met baro kibril kilaya tangalun. Ujisu lapha wa jembam bala syam tang uwe uknaret ubara jembam yalade kita santeli bat asli kidok ha. Ula ai sobhaya kini kijimbam bat bero kibril kilebam kedang lut. Uni udai usnyu jang uwe ubril ubaklan ha ka Bible. Udai usamsan bat dan mana batep ha ai kasyong ka bojong u. Na ka jing kro jong ka delala ka tengah jong u. Ulaya thoba ka bojong u kasyong hak usnyo jong u. Hak away kasni kad ba udang yo tia. Kani kadelala ka kabyo usnyo bat ulat duno ya ka bot. Uwe bitiara? Kun masas Labrat yu ha hawa Hawa. Labrat yu klung Moses. Hawa namar bawan ga hukum na paro ba un Punjab na yakikun shingrang baro. Kakmi jong u Moses kalong bakum no kabastat kabastat. Kabu ya u Moses hapo asyang ba kabu pawa ha kawa basum ikun sim paro. Pementang ila po siya ko jangan di program. Nget baro fly enjoy bahayam. Kelaya tiap belum siya pangak ketian jong belai. Dia mentangin IT no hai host. Nagabentang berom jong belai. Amen. Kumtung ngala yo ben yapet yaitu ke program ke ba ki hep ki barit ke lapen i hep ding chongi ngis kam kala long ke jingkar khu ban ngila sha skor bha bila yo shibun ke jimen toy te menta nyem dani esu ngnya pen kun no ini ke program ngi ai khuble ke no yesh menta ba ding lang baro ke be yapet ya kan di ke program tung ngnya doi ko kpa chungi ba ham ding ai ngu yemin ko pa bi ka ba mila ya lambet ini ke program no do bas dang hadu bangin pen kut ya kan ko traji subi ngis kam ba ke ek baro kala long da ka chinga lam start ke jomen ko traji subi ya chi subi to dori kat ya chinga sang khna chungi hangni lambat ki wer ko chinga sang khna ke bangu badam ya shakri ka tenga jome mentash do bam chkoru amen